जोजेलपा जी रोशनी हेजु च्यानल नेपालिया नीति बजेक्रेसन प्रालिया न्यबोया तो संगीत ख ज्याजोले च्यानल नेपाल सोया चना दिपी सकल भाजुमेजु पिन्ता लस्को सेयाना चना सकल मानव जीवन संगीतमय जुइमा थोय भावना या त आत्मसात याना बजेक्रेसन प्रालिया न्यबोया तो संगीत ख ज्याजोले तो संगीत ख्याले अमूल्य योगदान बियादीमा छमा कलाकार फाजु वा मेजुना वरे छवा ओए थासे गबले जी नप लागु छे धारे मंजी गु छन्या बले मेजी मै ओए थासे भच्चा प्युरे छि उलिमसी मे हालादी धुंकला वो मे मध्ये छिता अत्तिका यो मे ले मासा गु मे ले आदि मेला जिता दक्को मेय तर चाहिँ जिउ थो विमोचन यान्यो लक्ष्मी पूजा छन्योलाई विमोचन जिउँला बुधबार मे रेकर्ड यानौ अले बिबार सुटिङ याना शनिबारलाई विमोचन यानौ वे मे लुमङ्के मास्टिवलका त आ चाहिँ मेमोरीले लुमङ्के मास्टे वो मे ख राजेश महर्जन हो जो डोइट में वो मिले मास्टे होगा जी त यगु कारण छा थो किस्म मेमोरी खनिसा अन्त्यला अनु मेरो कडियाना अन्त्यला अनु बिजलियाना शनिबारलाई विमोचन त लाका पिकानौ जोले फय मे होगा जी त आतक गोपु मे हालादी दुन छि निवा नेपाली याबले नेउटी मिठनला जो छिगु साला सोकुमी भाजुमेजु पिन्ता मे छपुन्यंके छकुजा निंगे जी मंजी गु छन्थ्या बले वे जी वे वहे थासे भच्चा प्युरे हे ठोका देउ वरदान देउ म छाहे छबिना जी गथे मैं गुसो सदा जब्यू नुगाया देछ सदा जब्यू नुगाया देछ थय मे याका जिता स्वा थज थो डुएट जुली आथन राजेश हाल्दी मछि जिन ठुल्जका हाले स्वा हजुर थौया पा कलाकार मेजु ख मेहालामी सरस्वती मानन्दरज्यू हजुर संगीत आ नेन्यु मुक्त सेबुजुला धकाथाई छिता थोगुली खठेन्छ संगीतलाई नेन्यु न ख सेउ न ख संगीत धकाथायो थयो चीज कि दुख सुख या पासा न ख जितागा जनौ जि फिलिया न ख खन्ताइ जनौ ख छपु बालो मे निर्माण या त अपो सुयु योगदान दै थो योगदान धकाथाले चाहिँ दक्लै पहिला चोमी लिरिक्सकार शब्द बाल्यामाल उकिसन ले बाल्यामाल संगीत तैम बाल्यामाल उकिसन हाली मसेना अझ बालक हालमाल अलि मेछ वो मे बालाई नेवा कलाकार व्यावसायिक रूप न्हनेवा ने मफियाचन छ्याजुई एकेको स्वादो बाला क्वेशन यान दिला बहिनी जी चाहिँ थो संगीत खेले व्यावसायिक रूप जी हो यो मको तर चाहिँ जिउ संगीत ख व्यावसायिक रूप यिंक्यु ख दखाता चाहिँ संघ संस्थान ठेकेमाल प्रोग्राम याइपि दाजगिसा पिसान ठेकेमाल छम कलाकार सदा उयो पेट बालका पारिश्रम बियो अलि जिउ संगीत ख बालका व्यावसायिक रूप न्याउने जीव ताका छन हजुर थौं कनेपी नुपी कलाकार पासपी गुली ट्यालेन्टेड खंका दिया वाला जी ढायामा एकदम ट्यालेन्ट दु मलाई एकदम बाबा लापिङ कलाकार त वइ चौदु उकिसन सिनु सेक्यु ठान यको दु
नापथे मको नापथे पाबंदी मरो जिमो जमाना मे हालमा जो ताई मखला आथंको ने अठे मको मा बोन न फ्रीबी मखला थैके डु ट्यालेन्ट यामा ट्यालेन्ट केनमा थैके छु ट्यालेन्ट डु यामा तका सपोर्ट बिनी हजुर बा अझ बालाई जीव संगीत ख नेवा संगीत ख पाखे गुली सन्तुष्ट जियादिया जिल्ला सन्तुष्टि दो छाडा रासा दर्शक पिसा मायना जिता थन्तकै ठ्याङ्के होला एकको जी फाइदा नमरु जो घाटा नमरु तर चाहिँ जो जी पिकानो मेचा बुलुङ बुलुङ मेचा वना चौँडो बुलुङ बुलुङ दर्शक जिता मायन चौँडो वही सन्तुष्टि दुखा जिता अझ माये दका आशा काइछु न काजे छुया त तासा झिगुथो संगीत ख अझ तब्या जुइथे त्याका दिया दक्ले नापाला थो सञ्चार माध्यम ओ दकेसियो भिजल बालक प्रसारण यान्दी माला तर जिउ जको मको पालै पालो दकेसियो भिजल बालक प्रसारण यान बिमाला उकिसन दर्शक सोया दर्शक ये के माला अलि जी कलाकार त दको संगीतकार कलाकार त दको स्या मेहनत याना हुन टका थासा जिउ संगीत ख तब्यान हुने जी त्यागा छन् नुपी कलाकार पिन्ता थ्यागु छिगु छुदु हजुर नुपी कलाकार पिन्ता जिन्छु थाहा थासा सिक्किम के दु प्रतिभा लोभया माते अझ न्याने हेउ कोसिस यान्दिस मखला अले बिजल न यान्दिस थंगुने बिजल यो जमाना दु बिजल मरेको थंगुने सिटी चले मजो एजुले जिवे धागी छौ जिमसन थे चाहिँ हठा जना यान्दी मते छौ मे याना बिस्तारी याना झास वे धाजी नुपी कलाकार पिन्त वो धाटो फिगु ख छुदु धाटो फ्योला छुए मरो ऐसा न हाक्न कनि दर्शक पिन्त जी नमस्कार जोजलपा धामास्ति हो जु बिजल सोया जित हाक्न एकको माये दका आशा काइछन जित जो जान जु प्राण धामाला जु श्रीमान वेकल एकदम ग्वालियाना दिलछु एजुले जी उली ठाकु मचा फुक्क छुया माउ दक्को वेकन यान्दिल जी धनुवा थेया उलिया जगत हाइदिल उलिया श्रीमान दोली जित अपोल उल्जक नमको कलाकार त न फुक्केस्या द ग्वालिया वरिष्ठ कलाकार दो जस्तो कि इसिला राजामती हिरो हिरोइन मन राजा इसिला भिन्डुना जोशी सञ्जय श्रेष्ठ सञ्जय महर्जन अले विनोद श्रेष्ठ ज्यू म्या बिनु मानन्दर अले कलाकार पिनुला नाका उहाँला आज कलाकार पिसन द एकको ग्वालिया दो मुअंगु इपियातिल चित यको सुबा चितन यको सुबा लगायत थो च्यानल नेपाल परिवार सकेस्त थो क्यामेरा पर्सन पि सकेस्त जिगु दुनुगलन्सी लस्कुस नपाउ एक पिन्त यको सुबाबी अले जिगु दर्शक पिन्त न जिगु थो पल्का आसी भिजल मेचा प्याउँदो छौ काया एक वेक पिन्सन सोया अझ कि बाला बामला जी स ठे यानु दुमला बाला बामला सोया जिता कमेन्ट्स बी दर्शक पिसन ठुलिए माया बी टका जी वे आशा काया छन् सुबाद सुबा सोयाई दिल थौ याथो खलवला ज्याजो छिकपिन्ता गथिताल पालाए तालजी हस्त थौ या खलवला इ फुगुदु थौ या त बा